nkwa sia blog na ya moye no so na sene sei na mididi wa ma aduane a midi kura ni abo me se me ti asole ya kama so dem nipa nko medical catch them me say the whole Ghana me see the whole world nobody can stand me when it comes to the Bible no nkwa sia blog na ya ebi mu ye no kura na sene sei kwa no Bible ni musua mo apon putupuru nkaibo yanti asem de enanwumre ni nane se okatachie afrifa awodi ne dwuma awo Angel FM and Angel TV morning show no ye political talk show no abusia yanti asem de efa eye papa yi ho papa no ewu akanchinagu ye facha nsema kan straight isa abusia katachie afrifa akanchinagu wa bra aduane esija so abusia die nti ana enam so kofo katachie afrifa ewu ede baye ni nyina yetiawa na nsantem obekai se eye na wotwe a etwa mu na ene ye baumia meet with the press no na eye okatachi afrifa ekopie mu ewo eye asankregu ampatemu honum nani okoche China fo maako miensa bia omoye efomodwuma na se agudie yibi na ne omode se yensu e kan potokasem se galamse na no ana katachi afrifa ebo modia echi nkrofo edi womko eye asankregwa eye police station na owie ye no amananso wono ma ye de ke antehwe o video ye ede beto abonten anoda nchanzo nzo a wasako kano eye baumia mid with the press no ase se ade ai ana baumia ene MPP amanyuko no eye because omoba ye no omobeto ye mrade bebre se omobehwe no matugalamse ase nanso omoba ye no enka ya se ya aburo so kurampo enisa echen abanda da no owoso no enum ana ya asemi ene ya twene srani abasa saa abusia ene ya da sorry ya okatachi afrifa yanti asemude ya yanti na ne se threaten eko okatachi afrifa so no in fact emodin osusu se emfiri ba bia se aban mu mpanifo bi na abusia wode enipa mako empem miensa ene ahenum that's 3500 people omo wa ban mu a ono katachi afrifa ni susu se omo mom na ahye kutupa ama eye galamse adwuma no ekoso ewo manga ne ma yede se no baye yemfudie ene yensu a enam so ama China fo abeje o man aboso abusia katachi afrifa ensem okoka ye aya eyika ede amano enti yamompa ye pa kase mfamo katachi afrifa ne urade nto no nkwanem because yenya papa we sei asaso be se miensa ewo hase na yede ne ka captain smart ho a I believe say o maim kata hye ne praye no tuo betwa katachi afrifa nsem a okoka ye na ka openi papa nanso enkrofo bi epen owu ba se urade tiase embaso a emaso da kame ho yankwadi katachi afrifa enkrofo bi osusu so mo wa ban mo trete no na obubo wo mu di ewo life yankwadi nchiremu no mere sisi ye mashe enu agobi when you say nipa engaging galamse wo krum ha they are more than 3500 Jesus Christ and mebo obi adi ya do kwa sankragwa ne abomu nyina mudi ya do ba manso kwanta ne abomu nyina mudi konongo ye bebo mu nyina mudi we me enti aya na mo petrenda me biso se na mo petrenda untumi ka semo no nyansa kwan biso na wo de beto se oketichi afrifa wu so wu sei hwe mesesere mo munyanom bloggers no mu bi mo in fact ekwan ya mo fa so a mo blog no is very 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 appalling. This is my English what tias obetias here because to be honest with you, honestly speaking, in fact wa mama kuma tupa no mama bi so ahye me na kan wasem no straight here o kan wasem straight na nti wa ye den na wo beto se wewu se na wudi nka hye se wo campaign so we na say keep on watching why you think show. Keep on watching why you think show.